Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Joint Director of Health and Family Welfare along Voreng Anghoi Thomkep Aron Repen ki pipona puthak ing saivek nangji pukar KARBI ANGLONG Autonomous Council adon ria thengno along jangmi po ni phain koi rahini an ni thot che song tang medical ye murdabat khoteng rongpi medical ye murdabat budur de kalphu kan go back budur yo de kalphu kan go back Soil Conservation Department down Health and Family Department down No justice No justice KARBI ANGLONG Autonomous Council में nepotism industry बंद करो songa tumpen ke jongpon ating ke Joint Director Kareng Rong Pipi ki do unahut Aron Repen Voreng Anghoi pipon ajok ahok akang sai long nangji put che songpon lapen la so long ke lang chari em khonsing rong pi ta me ke chok chia phan kang sai ji kali sik ke rai kom thu rong pusi RTI activist spot mot dami to pachimi dam lo konserong ke thai to tami sa tami alang ni pe kang phan kon chi kali si alang nei rai dun rong sa sumi dum ke pon lo dan sai jo bi no ni dum matha pon ka khonsing rong ke thai sa tami la dak lo kat chalap pon du so jo ni salang ni thak pon a he de lo aben alang ni ke jumi ben si aphang Joint Director ke hai pi kareng rong pi sa tami alang ni jumi ben si la tak su ka chupang lim lo ki claim dun hai lo rong ke jumi do ka jo ni si Tiron pen arbok pon la sila puson jutang lang no pavir nangji la puson jutang lang no ke klematuma phan KARBI ANGLONG Autonomous Council CM tuliram rong hang sitame RDNC ing saivek nangji pusi potmo lapen ari sanghwa tumpen pherang kya thengno pen KARBI ANGLONG Autonomous Council CM aphat training report pedo la puson jutang lang no mate nepotism majutang ke chokche lapen pavir nangji pojok KARBI Students Association pen chenglok penangan atumbang swakang saikilong jia phan kachi songalong chetodun News Text Report KARBI ANGLONG News. Pini pen ni litung ka song ni thom lo pen pini da ke se thang sing ti mo ke ja ke se dan chitong no la chu tali ada kai po no ke wa ye dan chitong no lo RD na ke lo pen ni to ma ke ma la siwet lo e problem la bang so post aron reven korengang hoi pi la bang so pusan than pon lab langji sol le puno la pen la Health and Family Welfare Department puno la pa ini ya post long ta aron repen boreng pi kan ko post than lab langji pasi CM ke hai kata me alang lingin pet initiative and konsi konsen ki ke hai la pen modu je ijal ko na hai na me alang ma isi instruction isi la bang so kapang kanji pan se alang claim pon ko sile tu ma mungkin pon lo ke la person jong si aron repen boreng ho le pi bong lo putan te mo grang ji na arni kachari educated youth sector ni si tekiko person si man de ko na si la sukan super je song de la ni tum jong tu ko phan ka li lo ki lang je na mo ki mi tum phan no si CM sa sa na mi la so ko tha a ji kon si konsen ki a khai de na me sa ki ya patlen ko si ni kilo la pen jong si nilitung pinapik malong jong si positive response la pukan kan kon ji ko lang jai konte rada chatai no paklang konte lo na gelang jia la harni bangke am so si je song pun bong ko Lakha Kretroxy Sochenghen da constituency ki parlo rongbong ve khai di mini stadium along self help group atoma pan swing machine la pen tangka surikep ache ron pot jasemet pet la bangso mai ka chipatir pipon la ke rongbong ve CRPF atum pen si self help group atoma phan kira pajir pot bangso mai long aki hai sem igleng mondol mai phu ahin pen mai chipahem phu pon si ke cheng pen ki jot an mesen pen mai chipahem phu pon bangso mai long alhiaman pen borson terang VDC mai phu Ram terang rong mong we town committee mai phu la pen kaprek man ke dolo hi atom chetong don pen mai RDP don si mesen pen pachun pot berta pangdak pon rong mong we pensiona sing ti so KARBI ANGLONG News self help group 350 ta self help group do la so long pini nitum parfum la pen langkhang rong mong pen pini ngagora la pen selengkhoi area ron igalo se pini kijusi rong mong we narlo self group 84 ta self group do sila so kijusi la pini si em bai do nang ni tumhan mandal committee la pen chairman BDC chairman committee chairman pen chenglo itu mandal hoi pen kijusi isin keron pam samai long penangan
self help group tum samen na sto nundolo selang tum fans tamen tum ye mai do tin khat teng pen ate ye mai do kam hon pen athan self help group ken man tamen isu ni rum do Jacob rong pi ke so ka chalang jia phan CM Dr. Tuliram rong hanga phan kirap ka chohang kedam tang phong kuru arni koila mati pen methanga hem an kachadam bom unahot ko pai ke langno pena jog bike pena hearing tangra kaching koya jog tong sikot penili block primary health center along anchepon lobonta halada ke un epu pena jog difu medical college and hospital along anchepon thulo difu along se ke lang bom ahot angtar ke long pona bang ke aputar lok along si vi ke do ko jog operation nangji pusi doctor atumpen than pachini pon bonta daki une pupena jog Guwahati kalitang ti Dimapur arong supia long cheponon puta than pon laswa jog Jacob rong pi lapen ahema sor lapen adona rapatum ki boydet ajoy ne kisung chetong nanglo athe alang litum job padap ki chojia phanan sitame chongda chot lapen an parta ke pangrenga pi ejon joni do sitame difu se chelang boma hotsi che padat lablo puta chethan pon lasino na bangke Guwahati lapen Dimapur arong supi anse ke chelang damjia phanke ke matha kisung asonsi dolo lasi se ke chelang damjia phan aning ke menai mate kisung hot ke rap dun vera bangpu CM Dr. Tuliram rong hanga phan nang rap vek tha puta chuning report pedo anpar tanilip MSC pobitro rong pi bogajan MLA numol momin lapen KARBI ANGLONG ke taketing ning ke meatum doan nang ke rap vek chia phansi alang litum ahema sorpen chuning ri padopon jongsi matni ning ke me pen cherap dunji pulotang te account number 74230100456161 lapen contact number 6001881477 along kahumri jia phanchoning ri padopon news desk report KARBI ANGLONG news Kardam piti kidi atum phans mi chuning ri lo lanon nili ki chuning ri kang tung ke kisu nili bong alang li pani si accident de lo la si la kisu si ki langye phan la ke thegi ding tum phan chuning ri kang tung a thege ni tum non alada di fudam lo la si labang so alada kadu ka ve si chilang etben labang so arijol klang lo la si labang so arijol tengke arie are pita son chebeng lo ho ke ang pa ke la phuta a viro klog lo la si ke non bang ke nil tum phan start tum nang ku operation nei pu si nang ku klog lo ke la si labang so operation je phan ge ni tum kadu ka ve ni hem ni res tame jo ave la si di long le chi yor nang ta ve la pen nong vi la hai du chi yor lo la chi yor la pen la di khusi chi lang lam lo jenet ne mi ma pu lo mi de lo ada pen un de lo la si sa aning ki menai Tuliram rong hang alang li phan stami chuning rilo labang so asi ki chi lai phan nang rabdin thap usami chuning rilo nili block asai hempen kachikoy not KARBI lang so alangroy along dolong ka vedara jok aningkan ta towar ke dam lapen adung arai ke do araratum kisung kachachak nang bon tat lahaya kisung pen jok nang jipura megjang tekte no jang tekte nilip araratum ke matha nilip arara kisung teklong si nilip local MSC pobitro rong pi alang li bor ipon lapen lasod long Bokajan LACMLA Dr. Numol Mumin CM Dr. Tuliram rong hang MP Horen Singh biatum pen chingki jethan pon si proposal tapidun lo lapen long thoma bridge ta pasengshon pon thulo nili balonga kisung lapen development anso se ki pangcho pon thu japan bor ipon lo puta nili bemesi pobitro rong pia hin pen ningje pon lahaya kisung pen ke jogji lapen BJP a sorkar ningkan pho pen lapuana kardik asai ta parjang tang ki un ke claim that aputhak BJP a sorkar lapen nilip MSC pobitro rong pia phan ningkarong akiro pilo pusi towar kedam abang phu bang phia tumpet chathan pon rinti news desk report KARBI ANGLONG news langsung pi along bridge tum selang pi along non sariuti along along tai tum bridge patang elo non put hoda kimia bridge blog office le ko isia bridge do la pen brok pen dam to isia bridge do la pen jong pharong le ko isia bridge do ket thoma bridge pasing son elo
Jangmi po ni paing ko rahiniar ni ada por pioneer ke penhawar kiat rongali bihu up Japan committee atum penhawar kiat Sankar Dev Mandir patua klamalong panini aparman ke pangcheng pon. Lake jangmi po ni paing ko rahini lapen ni pai ing ko raketop arni. Laso rongali bihu along cepatir pipon lake United Students Union of KARBI ANGLONG atum pensi cepatir pipon. Labang so along ada por piotroxy pen rongali bihu Ut Japan Committee amai pu muheswar kaketia hin pensi lama ing turpon lo lapen chikimua sai hawar ki hat pen man kedo abang pu ajit bosumatari hin pensi melur kaipon. Leso PR mucejeng asai sitame padopon bang so pi ason kecepatia sai deng pon. Rongali bihu keceng siar ni man peng pen kacetong don hawar ki hat police station OC manjit terang hawar ki hat sports in charge GOT gogoi pen cenglok penang an man peng kedo atom cetong don si rongali bihu kitalon along aliralon pidut. Hawar Kiat Pen Siwaram Kro KARBI ANGLONG News. মহকুমা বিহু উদযাপন সমিতি আৰু লগতে সন্মিত কাৰ্যালয় জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ হাওৰাঘাট আঞ্চলিকৰ সহযোগত আজি বৃহত্তৰ সেই হাওৰাঘাট বিভিন্ন জনজাতি সম্প্ৰদায় বসবাসীক লোক লৈ আজি এই বিহুখন উদযাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ ধৰে আমাৰ উদযাপন কৰি থকা হৈছে। আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ফিলেগুচিৰ পৰা যোনটো সমন্বয় যোনটো শোভাযাত্ৰা আমাৰ এই শোভাযাত্ৰা অলৰেডি আহি আছে টিমবোৰ তেওঁলোকে আমাৰ শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী চলি গৈ আছে আৰু অনাগত দিনত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বা সকলো ভাষাভাষী লোকে সহায় সহযোগিতা কৰি আমাৰ এই সন্ধিয়া যোনটো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানত যাতে আমাক সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখি আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি সকলো ৰাইজক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহাগ বিহুৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।